Laslangi ka touring program jong kilongkmi Nongston Diocese jong ka sun 3 menta ka alpusan terik yayong arajara punriu daga program ka balingkot ka jaga kalong hapo parish Rangblang. Laslang daga jingduai baka jingruai umensi bukui nang daga jingkren pediang buram nai presiden jong ka senglongkmi parish Rangblang ikong Mercia yo pniau ka jingruai pediang buram nai kilongkmi Kajingkran nai Father Jeffrey Kakongo, Assistant Parish Priest Jongka Parish Rangblang. Kajingkran nai sa Pius Marwin, MLA Jongka Ranikor Constituency. But kajing shat na Gilongkmi Parish Rangblang, but katu ka word of thanks. Tungin sakhi kane kublai shibun. Go try cannot ya baro ngakot ipi ban ya pediang buram ya pi baro ki badon hangni ki balaya poi ringkan bangin pediang buram ya ublei pa ba e yengi takri da ka baya thap ti jam de ga jingi ke jong ublei bla a yengi ka ne ka mariang hanring lanang perkhat bangi hab ban pe jaga jing long jong kamariang gini gisngi ngila tharai bangi haban penher lama po hol henry ublei la ailat ingi to kublei shibun metela ya ka jing thapti jong pi but ai buram ya ublei ha ka kerteng jong kilong kmi mother of the church Rangblang parish ngayeng hangni ban ai ya ka kentin pediang sio bhai pi baro khamtam e ya chief guest badan buram jongi isar Pius Marwin MLA Ranikor Constituency. Sengidas ngo kemen bas ngo nadu kamen sim. Papilawan ban pli ya kanika lempung ya kendu lang jongi kilong kemi. Kade ka annual kadjing kendu ka basisin cisnem ka bapra jong ka sun tree. Ka baken to bikin riu teli ki parish. Sa pimtip kanong idap jing kemen bau bleu la pasiau e jipi ban pelaj por wat hapedeng ki kam ki babun ki bate yipi bat pilajit ya ka babhatam ban pli ya kane ka lempung ka jongi ha kane ka singi kane ken ka ban i ya ka jing sngoret bat ka jing kongo yangi kilong kami dapi uriu don buram ukun jong imei be it tapman semi pi Larajin ba imei jong pi idon hangne injina kham kamen ba pinlong ba pilalong ukun kong usneng ukun tipsingi imei compare sa ngilong kilong kemi ngidon hangne haga jaka imei jong pi walada imla bandon lang kani ka pen I ba kum un kun kong usneng bat kum usyakri pajba ba sngoret pim kenya ka jingjingai kalenti bat ping haban be syakiwei pat ki program sa border area Henry Pila ay kani ka por bakodor nakabenta jongi kilong kami jong ka suntri kublei shibun kum kilong kami ngin jindala kwa bakindon lang tang ba ka por kamsha ngin saya kendu biang haki wei pat ki por Henry ngim kwa ban pha thali yipi ngi karkhu kardo yipi ban ngi duai ba ublei unsin ran yipi haka lentiyat haki kam ki jam haki jing tmu ba pha jong pi bar ngikit bok ba pin koy pin kia pura met mensim sa bun hangni ki ba itu ipi ki ba deiru na po ka constituency jongpi kila pu samrki bat kila kemen shikat dei bani I yala u MLA la jong deine de rene dua duria duma kat ba bun na pedeng jongi pade ngiu I yakadu khamat ban ngiyo sngew ya kasur jong pi tang haka YouTube Henry mentapan mark mat ngilala ban yo I bad ya kendu I pi kanie baro kadai ke jing e ublei yingi lingba jong pi kublei shibun e ban ngi pedeng sngo bhai pi sa chi sen pan te kum kadang jong ka jing e be ka jing sngo nga khod I kong secretary pan pan kum
ya ijan kum ka jing piang buram jongi pi ha kane ka parish ke jongi pi kong secretary snopha ban wan shokman ngakori kong DC mora ibade I vice president kiu sha shani sharilum nakajaka balong them chanong lam Henry ngidon ya ukse bilan ban ai buram pi ba phin ra shalayeng ba phin thong ban sa jingken mau uneuk se bilan ulong kadak kumba pila ya sha ya bun gijing kum unong trei pajba ni kum ul leader ubayalam hakakam pajba ai ba pilong satar kumuding bilan ai pinang he ai ba kithiet jong pi ginang sama ka jingye ba ha ka jingle bha ya ki para breu ban pinang scam ka jingmot jing perkhat ban job ki jing baro kublai shibon Father Jeffrey sa ngidon ru ikijur na kamay mariang ka ba kilong kami kilalej kum kajing tray balang banwad ikijur na rilum ujangya ujatang kabala pensyobe badi usir la palang menta pinra shalaying snobha ay may samlem ye hinmen para jong pi bakin yomat ya ujangya ujatang jong ka rilum kasi kublai shibun sa bat ya kani kajing sbun ka jong pi ngi ong lang kublai shibun kublai shi ajar ngo ya kajing wan jongpi but ngepediang subharu ya I father Paris Priest jongi I father ru bun kam ikram la bandon lang henrei ila jusen ran yang o spiritual director jong kaparish na kabanta kilong kami ngepediang subharu ya I father Jeffrey assistant Paris Priest jongi berang samla ha basmat basting badi kershan ya baro kiseng like no keseng let no kublai shibuni ki brother ki sister ki head catechist ki samla ba ki khana ki balaya don lang menta bangi na ka benta ka ni ka snikra jong ka inauguration ni ka jingpli ya ka ni ka limpung jing kendulang ki priang sobharu ki resource person jong ka women commission kublai shibun kongdel na ka benta kajingla banbe jong pinadu mairang syadu rang blang na kata-kata ngiyo ikasun beneng kabarang kublai shibon I kong Esther ngi priang sobhai pi komi secretary jong ka women commission Nongstoin diocese kajing don jong pi ka ai men sim yangi ka penslor yangi mar pidei nang ne na rang blang parish pat pilaya lam na kata-kata bun bha ki long kimi menta kimi shakmat na rang blang parish bankit ya ka kam balang lani hakakam san pertei ipriang sia nasi mang ni kata ko ang na mang juba kading simachi angching melina jong ni ong lang jisu na rasong and welcome munai parish jisu na rasong welcome munai parish tungin scam ka jingay badai ujisu bala khwas go bhaingi wei pe wei sha kanika lempung bat sha kanika parish rang blang tungin ya thapti lang bat ngi kat bangi thapti kinong ruai kila pen kre ban pediang buramingi wei pe wei kilong kemi kibala pen kre ki jing ruai bat long kibala kre kinong shat ru khnang ba kapor kanam shim palan te nakaliang jonga kublai shibun yepi I wei pe wei ya ka jingwan jong pi ha kanika Sobaya pi Ngipiang siyaw baya pi Asnoy po'y enhanoy achi Kren bahay da pusam gerke Nadong chadong te chi biang re Hai wanya tu kanare Ngipyang sabaya pi Ngipyang sabaya pi Cina nasi mangko Ngipyang sabaya pi Acik sakan tikon rale Bagra anina Tiada sinang baksa golpo Kanabaan kana chang pajan Indi ba chingko kapin Paris kita chanchi panabe Ibya sabaya pi
Pedang siapa pi Snorang blang bait kiblay Kapdang hurom iway pa iway Munay terter hadu mapan Yin ay ti ha ukenram Ni kublay men kakasni Mapilawan ha parisyongi Nadu na cengay hadu hajan Kublay pilawan senran Ngipdyang sabayapi Ngipdyang sabayapi Mentadays ngibag karpan Reparish ngiyakin dulang Baro hangin ya peli Ngin pen iya jing ya teli Yapi badar bad ki sister Chief best bad ya baro par Het gating kis bad nong ikai Nginte song la way pernay Ngipdyang sabayapi Ngipdyang sabayapi Ilong kumikilayalam Ilong kumiban penaram Pansyap jing sneng bat ka jing kraw ngakwa banai kacing priang sobhaya pi baro ki balayawan hakni kasni ya pi kilong kmelong kpa barobola keren ha parish mo barobor long kumbau Paulus suang mo hau ngiki ngi embat ngiyat ban ka ching kublai ka leidru sha ki members jong ka zone 3 jong kini ken riu tuli ki parish ki nongkit kambaro klam da jer kerteng ki presiden baro ki balayawan lang na kini ken riu tuli ki parish kublai shibon pila e yala ukpa pila e yala ki khon banwan chane chapo ka parish jongchi ka ching kublai bakarpang kalai chaisa Pius Marwen ngam cupai perkat bangan ikendu ya long ibas ngotenat haduk kata-kata banyak keren kamyar banyo ikum kini kinong yalam bangila banyak keren ya kana kum long shiemen supara kublai shibun sahabat pilai ya turu ba pilih bon kam pihaban ya na mentaki kam ba per po ka constituency ka jong pi handrai pi da ye kerpang ya kini kilong keme ba pilawan hakane ka singi tu blain kurku kerdo ep ban nga shimro ka jing khu ban ai ka jing khu blai pas kha basuk ba kemene pi tu try balami pan sekur ku kerpang ep kayang ka sam jing pi tinga yang hangne haka kerteng chong spiritual father jing shai father napo i parish priest chong ka mau thong ibadai ban ai ka jingkran lamprang halol ka team handrai ngayo kendai steng ngayo ka jingtep ikane ngapen kre malamalang nget ba kanlong ka balangkot ban handrai ka ba suthit api iwei pe iwei kilong kumilong pa habang ikran chipangkani ka team ka ba pilashim balong ka ba piong tu pen red yaladi hakmat utrai ba utrai sekentiu ipi Season sengap bi gani ka dekot kalong ka dekot ka balengkot bat ka bangila ban su tu ru Henry ka jingmut kalong ka bajilio hadu kata-kata ngi ki keme baro ki badan hangni ngi kit lala ki jong ki jingkhia ki jingtenju lada dei ka family problem money problem lani ka jingkot jingkhia problem ka jingpang la bandai jengki khun ni ulong bat kam ta terter Henry habangi wan mentah hangni ngi don ni kata ka jing sngau ba teng ni laya khun tang marway Henry menta ka sngi utrayu ong IT sanga mo IT sanga kini ki AK baro kolong kemi nga ko aban kali pi yang ni kay kata ka jing sngau ret
Kay kata kajing ngaurit. Kamud ayu ban ngaurit. Ban ngaurit kamday kajing tulon. Ban ngaurit kamday kajing tulon. Kajing ngaurit kabamud nga pediang ba ublay ulong ublay ban nga ngamlong ublay. Ngalong tang kijing tau kijing u. Nga kemen habang ayo kilong kami kibawan sekmat kibastat kibala banyalam bat klem dadon kanu kajing bisni ngas ngongu upan banyo ublay na mata kani ka cingay ay kabawla ay hakitu kibadon ni kani kasap kapong banyalam. Tiga jing surit kadi banlong kum kamaria ka kami jong ucisu. Kamaria kamong ngalong ka kami jong ublay ngaday kabahalor hapedeng ki kentay baro. Kamong ya kata henday ka kentian jong kakong ngalong ka syakri kabarit ka jong uturay. Kani kolong kami kadai kaban ngi baro ngi day ban hikay ban pediang ban ailat ban sutiet hagajing emjengi iway pa iway. Kajing ngaurit kolong kami kanyarap yangi. Bangin pelat yaladi nagajing ya keren lorni nagajing bisyari kiway. Kajing ngaurit kolong kami kan yarap yapi ban buramlem iway klem da bisya baduk ni berispa iba klein lani iba tulon. Kolong kami gacing surit kan hikay yapi bapinya trailang rengkat bat kayeng kasem rengkat bat kipara
bangkit dan tenang. Lang Blang Parish kinong kit kambaro kiblah khot ngobha yanga benyadon bentalang haknika sngi jongkap jengpli jongknika program kajiya kendo jongki ndrewtili parish hapok kason 3 kabadai kajing kendo kabapra ai kblei yi Father Jeffrey Kharkongor kadi kasin kaba ningkong bangai kendo yi kumbalai penpau nak kalian kajong iru dari sin ke penikong harus sin ke penikong dari kejengkeran ke bahasa tenat dari pedar namar bah mairu ladon hak ni ke parish mat ke bahasa usnam tam hak ni ke parish rang blang ai kuplay nak kamta jong pilang baro ki nongkit kam jong ka sun paper ke bahap aki ndru tuli ki parish berjapi iwe ki delegates ki balawan naki parish naki ndru tuli ki parish ki bayadon menta kasngi ningkong habidai berkene kasngi jong ka program kabelong menta kasngi ngadon ka mensim ting ngah la don kajing artatin bangan poinem poisu ngala pentip Syai Presiden imat ngamti kenasuk trai ada ngamuan umlilai Andre naliang jong iru ila kerpat ngobha tang sipangru benya don mentalang bengi hak ni ka program ke ba ngadon ya kecing atatin kalong ba ngaru ngadon sakui pat ka program di syakadon alai telin dari kecaka ke bacengai te ngamla ban atan kiwe dari ngong ba ngadon ke program ngamla suban poi ndai ndang ngala perkhat marwe ngala perkhat kumungan saila ya kikimi jonga kumungan saila kata ka mensim jonga kamot kamsha mga sotho berwana kini program ngamangami nasional mendin nga program hapen ki step naru san baje san steng te ngabon wan be hangne be ngaben yaj yang ti bajengai ndai nga perkhat pat em na kamta mdei kilong kami ngam ta ki kimi jonga kemun ngam saila ngan poi pe syak ni ka program ka jong phi ka belong menta kasngi tingadap da kamen sim ka bak sukmen ke bro kadai ka jing penyat jong ublei banajrong tingadap da kamen sim ka bak sukmen benya kendo benya don lang bat phi hak ni ka por ngam don sibun ki kentin namar ngadei khon jong phi kumnongan snengan kraw dau khon e kimi la jong kumnongan sneng damanga andai ngadon betang ka mensim ban ngandon hangne banai mensim pi bendon benyadon lang hak ni kesngi joka jing play ya kini ka program mata kesngi digere ka program ka ba pin sayo shibit baki resource person kinwan aya ka jikren nakam ta ka jong pi kabalang kabu ya ka jing kendu lang hak ni kesngi nakabala balangi ka hikayangi kalong ka jingkat khu ha ka jing em ka jungi ngajukran nakapor syakapor habe dei batki program jong kilong kami